Alhamdulillah wahai tingkudro, kateput uro wahai saudara, acara pika abih wahai rakan ro dilun kena jawo hino utangga. Miyona payang umu omi yang geberi lepo, tingoh jalain uro tatamong dema, karena maklum uro raya, bak wate meno, ban bandum gutanyo talake maah dosa. Mungkin na dosa lun dile sabohro, bak haba-haba lagi nyo bak tutun kata. Mungkin na kenang rakan di pekan tino, mungkin hayado tidih pat-pat yang na. Kamu melake maah uronyo, karena ni bak uro raya nyo, bak glih lem tema. Karena getanyo insan manusia hudip ati bumo, ban bandum getanyo wo bak rapana. Kadang mana mengkumat dile getanyo. Mata taboro mata lahaba. Bukan mata lah harta wahai tengkudo. Bermacam bago. Dan di pihak pertama sekali di pihak kamu. Ban bandum saudara kamu pemaah. Karena maklumlah ulun tuan wahai tengkudo. Maklumlah ulunnya menancit rupa. Alhamdulillah wahai rakando. Hanya ke ohno kamu tutun kata. Miana payang umu neberi depo, tingoh jalain uro mutemeng temah. Oh no kamu sampaikan wahai rekan, insya-Allah mudah-mudahan tingoh jalain wate kamu akan mutemeng temah dengan dona. Dan iba ulun tuan di sino seluruh kerabat kerja Aceh TV mengusiakan ribuan terima kasih kepada Indonesia kamu dan insya-Allah mudah-mudahan miana payang umu neberi Tuhan, tingoh lain dan mutemeng temah. Oh no kamu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atai, hai ni